Hayi ngiyakutshela uzulela lamasuthu for round 3. Le ibe nesibindi izothenga isinkwe enkambini yamzanyo. Ngiyakutshela bahlangana umzanyo waphonse 1 year uppercut kufly isinkwa. Hayi inhlanhla kaSamora. Azange abuze nokuthi sivumbuka uvele washaya ibite. Le yomsuthi imncenge. Ngiyakutshela uSamora is living the dream. Le yomsuthi ithi yazama ngamapunch mara next. Ambeke phansi amnike 1 yokulala. Ngiyakutshela usayolanda abanye. Ulenda kanje amasutha ku deep conversation ngabambona uK1 asukuma athi uyozibambela. uK1 ageja zakhathali ayozihlalela phansi because uyabona ukuthi ayikho le. Ngiyakutshela isondela indoda enkulu uMavovo. Baye ku-K1 bamdose nge-1 esindayo ukuzwakala ilokishi lonke. Ngiyakutshela athi ushaya i-turnaround ahlangabezane ne-TKO. Uqedile kwanamuhla akanasikhathi sokudlala kusamela yo collector.